جی برنامه شانوزان جاره کدن اف دم و حمو دم و خوش بند بینیر روجاوا تیوی بخلک کنو جی برنامه شانوزان جاره کدن ام میوان الملاونه گلو میرو پرسن پچرنگی جوار آماده کرنه میوان المکینه ناوره کبچوکو میوان اسب کن بینرین برنامه شانوزان جاره کدنون بخیر هاتنه میوان من یه و هفتیه چار جنن جوانن جباجار قامشلونه امنرم به که آماده کاری آوان جبو برسوا پرسین ما چنه اموان ناس بکن و بخیر هاتنه برنامه شانوزان سپاس کم و ناس بکن نبی می ماموستعلا عمره شخواجی ماموستاکل باجار قامشلومه سرچه ماموستعلا صاب ربي اما تخصم تبلي في برنامج بمراستي هن آگاهی زیده وهن ام زانست بگرن وهن بأوايك ترفيهي جف درباسك بخير هاتي ماموستالات زوده خباتي ماموستتيت كي جدا 1015 او كذا وبيروزه صابر صابه هفالته نبي من ماموستا نور دايش باجاري قام شلومه ماموستا سرتايمه مجوا كمو هوالي خو ما خوست امرو كبر ميواني خلقاوه سر شبات بخير هاتي وخباش ما ذاك يجي برنامج يا مايرو اكيد الحمد لله ام لنافي تيما ام نافي شهيد خليت كنو وشي ناف شخوره هل بجارتيه تيما شهيد جوان خو شهيد جوان هفجنين بو هفجني تاين سال 2014 ل باجاري تلبرك شهيد كت باش ام بريزداري بيرتينن سباس تيما شهيد جوان ج نورداو الا بيكتي لهمبري دكاتشكن جوان هونجي بخير هاتنا برنامج شانوزان سپاس كم ناس بكن ناوي مسالاي خود كارا بكرويا مش باجاري قامشو من خوش ازو خوا دبلي بي برنامج جواب وبخير هاتن فهم تبليفون ونحاضر نيرو باشا خاطر جم ناس بكن ناوي ميجي اهين خالده از خوندكارا زانينجه هي الباجاري قامش ليمه اش خود ما قوم ديت حوالي من بجداري في برنامج بو ميجي متخصص از دبلي في برنامج سر شواهين وخباش ما ذاك يرو ام حاضره باشا كسي كل همبر و ما مستنه ونجي هنا خوندكارن باشا كابي يرو تشاوا در باس به وان ناوي شهيد جوان شخوره هل بجارت ونچ ناوي هل بجيرن امجي ام ناوي شهيد شيلان هلدبرينه شهيد شيلان اوجي هوالا كويه هوالا كويه صاله 2011 ده شهيد كتيه باشا شهيد شيلان وشهيد جوان امبريزداري ببيرتينن تواهي شهيد خوشي ببيرتينن بنارين برنامج شانوزان كويرو سارا واهين لهمبر نوردا والا و پیشبازی ما بریو بچه بری کوم دست برنامه خو بکن ام هینه کی فرما برنامه و بدن ناس کرن فرما برنامه سر سی قوناغه و در باس به قوناغه دست پی و نور دال سر زنگل به لهمبر آهین 8 پرس ما آماده کرنه و پرس به سر اکرانی 4 و بجیر کی وهنه حتی گوز آ 4 نخوینم و زنگل نادن کسی گود زنگل دا کی جوان بلز به ماسای پی که پرس جیره 30 ثانی پیره او حواله خو و شورا خو بکن و برسوا راست بدن قوناغا دو يمينجي مامك كونزاني چنه نه حزوريه جبوا حزوراك جبوا حزوراك سيست بوان لسره پشتي حزوري سترانه كي مي بيخن او سترانايجي گونزانه بناوي هنرمند نلسر وي كاغاز البر خدينن ون علني نابجن بل كونزانبن او نزانبن ونزانبن او نزانبن وناوي هنرمند سر وي كاغاز دينن وقوناغا سيسياو اداوي وي الا بسرزنجل لهمبر سارا وي بسرزنجل اوجي 8% هر پرسك دست بوان سره ونمادنه تبرسي وهنا ام دست بيبكن دست بيبكن كرمكن برساميا يكمين بلا بي برساميا يكمين چد بيجه دبيجه تقينا تاخا غربي يا قامشلو دكيجان صالي ده بيكات قالوا صلاة 1017 دبو يانجي صلاة 1016 دبو يانجي 1015 يانجي 1018 تيما شهيد جوان دما و دست بكر 30 ثاني بوريه شيبرا هف بكن برسوا راس بدلمه تقينا تاخا غربي كو تقينا كجلكي جرام بوش بو خلك باجار قامشتو جلك كسان جاني خوش دستا كسان بريندار بون بو يره كغمگين بو بدي چند روجا سالوگراوي بو 5 ثانيه مان 4 3 2 يكي تثبيت بكن دما ونما 1018 جواره تثبيت بكن دبجيركا ده دبجير 1018 تقينا تاخا غربي بيكات او تقين تي بيراوه
تقينك يعني براستي بويرك قالك فرم غم الزم جيمبو وقالك تعدهات قالك غم جيمبو لبريكو بحث هاوي تقينه بكن شازده ام ناس بكن ببرسفا وراست يا شاشه شخوا برسفا و برسفا كشاش برسفا و برسفا كشاش بو ونزاني بكيشان صلاحين الحظر حيده كابرا برسفا راس بسر اكراني برسفا راجي صلاة 1016 ده چه بو يرتي بيراتا الله وي دمي 1016 البشاري قامشلو براستي وي شاغي قال لك كم خنقيم بون بيبو يريده يعني قال لك تعدى الخلكيه هات محلاتي وهذا كانوا وقش هات نخارين قالك كزجي قالك كزجي كسي جانا خوش جانا دستا خوش دستا صدو حفتي دولا يعني صدو حفتي صالح ويك قال لك كسي يخنقيم بو بريندار براستي. بون او جي بيستو حفتي تاموز دبو بوغارك قالك ينخوش سر بشاري قامشلو درباس بو هيفيما كو بس بوغاري بفيرنجي سر مرا درباس بن او بو يرجي صلاة 1016 بيكات صلاة 1016 بيكات وناس كر بفورما برنامج شوايه وبرس بي چهار خيارات هنا ايه خيارات شراز بخوين ونلزنقل خن ام بردوام بكن نهاجي برسا دوا ونحردو تيم جيرا حاضرن برسا ما ياد دوا چت بيشي بالا خوب ديني گوتنا كاتيا گوتن قالو كي اف گوتن گوتيه گوتن دبيجا اگر هو نبنيك هوني هرن يك بيك قالوا اف گوتن يا قاضي محمد يانشي يا جگر خوينه يانجي يا احمد خانيه يانجي يا احسان نوري باشايه تيما شهيد جوان جاره كدن دما و دس فكر سي ثاني بوريه كي اف گوتن گوتيه اگر هن نبنيك هن هر نيك بيك قاضي محمد جگر خوينه احمد خانيه يانجي احسان نوري باشايه ده ثانيه ومان بيون وبجيرك كي هل بجيره 5 ثانيه ومان برسفا هوا ياداوي چيه جگر خوی وبجيركا باج ورا تثبيت بكن دي بيجا اف گوتن يا جگر خوينه گوتن جي دي بيجا اگر هو نبنيك وني هرن يك بيك ما بس تاويج في گوتني چيه ببنیک هر کس انا يك انا من حردو ندستك بن وني تيك هرنا گون يك دين بن وني يك دس بن وني بسر كفن برسفا وراست قالوا برسفا واجي برسفا كا صارت بيجي راست امجي ديجين برسفا كا راست برسف يا جگر خوينه بيجين اگر ونبنيك وني هرن يك بيك او جي بانغا ويجبو قال لي كرد بيجين يكتيا خوافا بكن اگر ونيك بن وني لواز بن وني تيك هرن امجي بانغ دكن جرك ام يك بن برسا دريزي ده ون حاضرن جيره برسا ما چد بيجي چمکی نافدار یک کردستانیه دبیجه چمی موزوره لکیجان پرچه کردستانیه گلو روجاوای کردستانیه لروجهلاتی کردستانیه لباکوری کردستانیه لباشوری کردستانیه تیما شهید شیلان دما و دست پیکر لروجاوای لروجهلاته لباکوره لباشوره چمی موزوره شیورا خوابیکن چه موزوری لکی جان پرچه کردستانیه روش آوا، روشهلات، باکور، باشور برسفا ما باشوره اون تثبیت دکن؟ تمام وبجير كادا جواره تثبيت بكن دي بيجا كم موزوري لباشوري كردستاني يا و جي بشتراست نيا هما اولو نابك هالبجارت از بيجم راسته راسته ونش بيجن هو كم موزوري بيست يا كم كي كرد نافداره لي او كمايا برسفا وبرسفك برسفا راجي برا بسركراني كو اوجي لباكوري كردستانيه كم موزوري لباكوري كردستانيه لهرما ديرسميه لهرما ديرسميه اوجي كمكي نافداره باشا وناس كر برسفا راس شبو برسا دريزي ده برسا كاوليه وندواري اوليه ده زيركن باشا ده درباري پیغمبركي خدي ده يا پرس چد بيجه کرم بك بلا پرس بي دبيجه كي جان پیغمبر جعالی حود و هاتا دا قرطاندن و پشت را جعالی خوده و هاتا رزگار کرن قالوا حضرتي نوح يانجي حضرتي يونس يانجي حضرتي هودا يانجي حضرتي صالح تيما شهيد جوان كي جان پیغمبر جوا چار پیغمبرن کل سر اکرانی
جالیه حود و هاتا دا قرطاندن پاش تره به امر خودی او هاتا رزگار کرن حضرت یونس و تثبیت دکن گم تثبیت بکن و نما کارن جیوه گرن ها و بجیر که به جوار تثبیت بکن دی بیجه حضرت یونس جالیه حود و هاتیه دا قرطاندن و پاش جیت شپینا هاتیه به امر خودان هاتیه رزگار کرن گوم بانا وانی کی جان بجیر کرد بجان يونس اول اوه يعني برسفا و برسفك راسته برسفك راس امشي دبيجن برسفا و برسفك راسته سرور در باس بويا آلا و نوردا سرور در باس بويا يعني نبي يونس دما كو او دا قرطان لي بالدعاء هنجي دعاء كرو لي داوية دا شخولا قبي يجي ببو ذنون يعني ابو الحوت يعني وكا شهراك بها تبو كرن صاحب الحوت او كسي كود زكي حوت دماو تشتك بينهات او جيب امري خدان برسفا واجي برسفا ك راست بو بنجاون جيره حاضرن آماده آمادنه ما مستيز ماني كردين دبي آمادنه امشي آمادنه پرسامه چید بیجه سارا و آهین نور دا و آلا بالا خوب دینه گوتنه که پیشی آیا لی تکمیلاوی مدانه آنیا ونه تکمیل بکن دی بیجه وی گوتنه پیشی آن تمام بکن برشیبه بخوشیبه برسوای آ تکمیلاوی چی به برشیبه بخوشیبه و معطرشیبه یانجی برشیبه بخوشیبه و نرازیبه یانجی و تم برچیبه یانجی و بقدر تیما شهید جوان دی سازنگل جوستندن برشیبه بخوشیبه و بچیبه برشیبه بخوشیبه و بقدر و بقدر متثبیت کن يعني برشيبه بخوشيبه وبقدر ونب مع الترشيبه هلبت وبقدر يانجي ونب نرازيبه يانجي ونتم برشيبه هلبت وبقدر وبقدر وتثبيت بكن جواره تثبيت بكن قلتنا كبيشيا نافداره يعني جيان بخوشيبه برشيبه و او حياه حر در باس و حرب قدا برسفه واشي برسفك قلتنا كيف معناه يا مواطهات يد بجاه بخوشيبه سرجيانا مي روجانيه سرجيانا مي روجانيه يعني براستي اكيد حرب خونا رازي بون هي هلبت وبخوا مع ترشبونجي هي وبرتشبونجي هي لي راست بقدر وبقدا يعني برسفا واجي برسفك راست هي خمين اخون هند سبيكا برنامج هنا اونيجي بوانا بس بخين اويجي بوانا بوندا بكن راست وبشتينن نهاجي برسا ششا ياد ريزيده ونجيره حاضرن ونجيره مادنه پرسا ما چید بیجه بالا خوب دنه لذا خونه کن بالا خوب دن پرسه پرسا ما چید بیجه نوردا دی بیجه کانالا یعنی کیجان کانالا کردی که وکی یک جی کونترین کانالین ساتلایت کو د سال 1995 ده دست بوشانه خو کریه کیجان کاناله گلو کورساته یعنی سترک تیویه یعنی مد تیویه یعنی روناهی تیویه تیما شهید جوان دما و دست بکریه کیجان کانالا کردی یا هری کون کرد و شانه خوده اون پشت راست نجی ببجر که جا جواره تثبیت بک ببجر مد تیوی یا راست مد تیوی گلو برسوا و راسته یان شاشه راسته جواره بود مد تیوی کانال که کردی کفنه گوت سال 1995 ده دست پوشانه خو کریه شخوا ارمانجا ویجی بلاف کردن چاندا کرد و زمانی کرد و شهرستانیا گلی کرد بود برسوا واج برسوا که راسته لی آهین نوردا زورا تدبت زنگل ده گوت زنگل حجز نکه تن نکاره برسوا بده لی دست تب لازمه نه تش نبینی دورا سارا جیبه بینها دورا سارا جیبه این دورا علاج جیبه نه جی دوی قناقه ده پرسه ممانه مجرد آماده نه بلا تلمه بساره آهین ببوره بلا تلمه به پرسه میا هفته چی دی بیشه دی بی کی جان پیشه و که باوی پیشهان ده ناس کرن پیشه اون زانه چیه نه مهنه یعنی گلو پیشه ما مستطیعه یانجی یا بجیشکیه یانجی حسنکاری یانجی چاندنی تیما شهید شیلان ابو المهن باوی پیشیان کی جان پیشیش وانایه
کیجان پیشه وکا باوی پیشیان تناس کرن ابو المیهن مامۆستەتیە بژیشکیە هەسینکاریە یانجی چاندنیە ڕەبژێرکە ئا ڕەبژێرکە ئا ژوارە تەسبیت بکن دبێژە مامۆستەتی وەکە باوێ پێشیان تێناسکردن گەلی مامۆستەیە لەقەبێوە چییە؟ مامۆستەیە لێ دبێژە باوێ پێشەیان یانجی پیشیان ینی ئەبولمیهەن دبێژە مامۆستەتی ڕاستە بەرسڤاوە؟ ڕاستە؟ بەرسڤاوانژی بەرسڤەکە ڕاستە نها کەسێک کۆ ببە بژیشک وێ کیوی فێر بکە کەسی کۆ ببە ئەم بێژن ئەندەزیار کیوی فێر دکە یانی کێژان پیشە هەبە divê destpêkê li ber destê we derbas be ji bo wê jî weke bavê yan jî ca pêşeyan Ummul-Mihen ya Abul-Mihen bi Erebî jêr tê gotin jêr tê gotin ji çandiniyê jêr tê gotin yan lî a destpêkê ya destpêkê weke mamostetî ew bavê pêşiyan tê naskirin bersiva wa jî bersiveke rast bû ala çi te got na yanî te dixwast kîjan bibjêrik be yanî نا بس لهم تخصوا له ne ûnwan têxe ew ê de dixwaze fenal we bikin مامۆستەتی ڕاستێ بەرسڤا ڕاست مامۆستەتیە نەها jî pirtûkeke navdar e kerem bik pirsa heşta û jêra madan e qonaxa adawî de bala xwe bêne lê leza xwe nekin dibêje kîjan mîrê Kurd pirtûka şerefname nivîsandiye gelo Ehmedê Xaniye yan jî Şerefxanê Bedlîsî ye yan jî Cegerxwîn e yan jî Melay Cezîrî ye tîma Şehîd Şîlan dema we dest pê kir şerefname kîjan mîrê Kurd nivîsandiye Ehmedê Xanî ye Şerefxanê Bedlîsî ye Cegerxwîn e Melay Cezîrî Şerefxanê Bedlîsî pirtûka şerefname kê nivîsandiye ببجێرکە بێ و تەسبیت dikin ji were tespît bikin dibêje Şerefxanê Bedlîsî wî pirtûka şerefname nivîsandiye ku sala 1597 û navbera 1599 hatiye nivîsandin navaroka wê jî çi bû di derbarê îmaratê Kurd û qebailê Kurda û İsrê hakim malbatên hakim yê ku di serdema navîn ya nûjen de wê demê xelk hikim kirine navaroka wê kitêbê ew e ku ew jî Şerefxanê Bedlîsî dibêje nivîsandiye bersiv rast e ya şaş gelo lê bersiv jî bersiveke Şerefxanê Bedlîsî ev pirtûk nivîsandiye gelekî kevnar e û gelekî dîroka Kurd û qebailê Kurda û malbatê Kurda jî tê de hatiye nivîsandin qonaxa me ya yekemîn bidawî bû qonaxa yekemîn bidawî bû lê berî ku em nas bikin yan jî berî derbasî qonaxa duyemîn bibin ون زانه و چند پوان به دست خستنه چند نا ون زانه و چند دست خستنه جبو گون ناس بکن و ام جی ناس بکن و تماشاوان جی ناس بکن نابره که بچوک می بستینن امید و فکر نهاجی پوان ما آماده نه امی بینن سر اکران بی کا تیما شهید جوان و تیما شهید شیلان چند پوان به دست خستنه شخواد تیما شهید جوان تیما شهید جوان 800 پوان به دست خستیه 4 برسبه رازدانه لهمبری تیما شهید شیلان کواجی 400 پوان به دست خستیه نهاجی هینا اویا قناغا یکمینه ابنه قناغا یکمین بداوی بویه قناغا دو یمین و جیر آمادنه و نمادنه قناغا دو یمین و گوتبو مامک هنه مامک هنه لی بلا مامک جواره بیا دست بکه كيف هاتي؟ امش بوا دست بکن اوكي مامک امه چی دبیجه دبیجه دوست تیه و دجمن تیه و هرج تیه دوباره بکم دوست تیه و دجمن تیه و هرج تیه دما و دست بکر بفکر دوست تیه دجمن تیه و هرج تیه چند 12 ثانیه مانه
دوستي تايا زمان. ودشمني تايا وهرجي تايا برسفا داوي بدن زماني مروفه زماني مروفه تیما شهید شیلان دبیجه برسفا راست بو مامکا ما دبیجه زماني مروفه قالوا برسف راسته يان شاشه برسفا برسفا راست چاوا دوستي تايا ودشمني تايا وهرجي تايا دوستي تي يعني وقت بزمانك خوش باخذه ودشمية تيجي يعني وقت زمانك نخوش زمانك نخوش باخذه وهرش هرجي يعني زمان تايا يعني شكارة زمان خود دوستانيا خوشي آوا بك وبزمان خوشي تكارت دجمناتية آوا بك برسفا واجي برسفا كراست بو لفجر انسر آوه مامك أبغى قالك خوشة اللي هناك زحمة تجي لو باش بهزر إني برسفا زانبن تمام بلا خب ديني دبي مالك بدرية نل عردة نل عزمانية مالك بدرية نل عردة نل عزمانية زاروك تيدا دبي خلبر خدان فكرية كلامك دوباره بكم دبي مالك بدرية نل عردة نل عزمانية زاروك تيدا دبي خوا لبر خدان فكرية كلامك ده ما وداش بيكر مالك بدرية نل عردة نل عزمانية زاروك تيدا دبي خلبر خدان فكرية 15 ثانية 14 شنو بدخل بالخدا بكره دما ولما سي دو ياك برسف هاي تنية ده مامك قلكي زحمة ده تنية برسف برسف هوا تنية ونتخوازون برسف ناس بكن دي بجمالك بدرية نل عردة نل عزمانية زاروك انتيدا دبي خلبر خدان ذكرية او جي هيلينا چوكاية يعني جي هيلينا طيركاية تدي نل عردة نل عزمانة چوكي قوتي دجي دبي خدتم افدكن يعني برسف جي هيلين او چوكي قوتي دنا برسف اوجي شخوا نزاني بو وبواني ويب تستنخستن تش نابه نهاجي مسترانك اما ذكرية اما يستراني بيخن ونناوي هنرمند سرك غت دينن بيكون دنگي خوبكن تبقى كون زانبن او نزانبن ونا مادنا كرم بكستراني بيخن ترشن خبر آفگر لناب گوده روشاوا به هزاران هم بسکر به هزاران هم بسکر جرس تلاد روش روشا مکردایه سرموزور و نمینه چکور اختن یپگه روش آباد خملینه روش روشا مکردایه سرموزور و نمینه چکور اختن یپگه شخوا افسترانایت بیراوه دسپیکا شورش داد بجن روش ما کردایه ظلم و زور و نمینه دیسا جیان بجن روش ما کردایه و دیسا جی زور و زور نمینه هر دو تیماجی دانیه هنرمند دانش بوتان وستران دی بیجه گلو برسف راست یان شاشه راست دانش بوتان وسترانا روژا ما کردایا و جو هنرمنده که جه باجاری قامش تویا گلک استران شورش جدید و شورش دگوتنه اما بیرتینن و برنامه خدا ویجی استرانا روژا ما کردایا دانش بوتان افسرانی رو محل بجارت بو نهاجی قناغ ما یادو یمیم اوجی بدایی بو ام ناس بکن کبه و چی پوان الخوازی دکرینه نابره کبچو کجاره کدن امیل پوان هم میزینه پوان ما ین قناغا یکمین و دویمین پیشتی کبدایی بو گلو قناغ یعنی پوان بچرا اینگینه نها تیما شی جوان سیست پوان لخوازی دکرینه کبویا 1100 پوان و تیما شی چیلان وانجی سیست پوان گره لخوازی دکربه بویا 1000 پوان 600 پوان لخوازی دکرنه بویا 1000 پوان چه قیس نهاد نابراواد مایه 100 مایه نه باشه و نماده نه قناقة آس سيمين هنجرة حاضرن كلام بكار سر زنجل آلا هما تجير تقول عجلة بك نهاية دورة تبي شو سارة كلامك سر زنجل سارة تناس قريبة فورما برنامج شواية
4 ve bjerkene az a çara bixwînim az a çara bixwînim û nêr zingil xin wan hazirin wan amade ne ji xwe di qonaxa duyemîn de pir sinekî giran jî dibin yani qonaxa zehmetê ya dawiye ji bo ku hinekî wekevî çê bibe pirsa me ya dirêzê de ne pirseke ku me di jiyana xwe de nebihîstiye yan jî nedîtiye lê pirs çi dibêje bala xwe bidêne pirs dibêjin endezyar dema li ser karê xwe be kîjan rengê kum ê kumê parastinê li serê xwe dike we nas kir bersiv çi ye yan jî pirs çi rengî ye kumê parastinê hene kumê parastinê hene gelo kîjan rengî li xwe dike gavayê endezyar li ser kar be gelo rengê şîn e yan jî yayê spî ye yan jî sor e yan jî pirtiqalî ye tîma şehîd ciwan kerem bik endezyar dema li ser karê xwe be kîjan rengê kumê parastinê dixe serê xwe de tedî gelek reng hene yê amil tişkîl xwe dike yê fenî tişkîl xwe dike yê endezyar tişkîl xwe dike ê endezyar dema li ser kar be kîjan rengî dixe serê xwe de şîn e spî ye sor e yan jî pirtiqalî ye dema ve nema kîjan vebjerk dem nema ده vebjerka de vebjerka de ji were tespît bikin dibêje pirtiqalî ew dema ku endezyar diçe ser karê xwe wî rengî yan jî wî kumê dixe serê xwe de we baş pirs nas kiribû çi ye tedî ew kumê parastinê hene بۆی پارێز ji bo wî biparêze ca tedî ji bo hev nas bike yekî ku bê tedî ê amil rengek serî wî de ye ê muhandis rengek serî de ê fenî serî de ye lê rengê pirtiqalî dizane kî dixe serê xwe de rengê pirtiqalî ew kesê ku karkerên li ser riya li xwe dikin emalê turuqata lew maşî bersiva we bersivek şaş bersiva rast beraber ser ekranê rengê spî rengê spî endezyar û müşrifîn û muraqibîn yê li ser meşrû ew vî rengî dixin serê xwe de yê zer jî karkerin yê şîn jî feniyînin yê sor jî kesê ku itfaê de kar dikin rical itfa we gotbêjin bersiva we bersiveke şaş lê niha pê de we nas kir ê endezyar rengê spî pirsa me ya daha hûn jê re amade ne pirsa dirêzê di bela bê di derbarekî xwarinekê de ye ku dikevin de dihata amadekirin niha jî tê amadekirin dibêje bastêq ji kîjan ava kîjan fêkî tê çêkirin tamam gelo ji ava hinara tê çêkirin yan jî ji ava sêva tê çêkirin yan jî ji ava mişmişa tê çêkirin yan jî ji ava tirî tîma şehîd ciwan careke din pirs bi we ye we nas kir bastêq çi ye bastêq xwezane bê çi ew bastêq ji ava fêkîkî tê çêkirin kî ji ava kîjan fêkî tê çêkirin ji ava tirî ye hûn jê pişt rast em tespît bikin vebjerka de tespît bikin ava tirî we çê kiriye carcaran li malê tedî serê salê tê bêtir ev tu qûsanat kevine rojevê de we tî carî dedî bastêq benî tiştana tên çêkirin ji hejîrê eşk ji tirîye lê dibêjin bastêq ji ava tirî tê çêkirin hûn jê pişt rastin rast e ahîn bersiva we bersiva we jî bersivek rast bû bersiva we ala û nurda bastêq ji ava tirî tê çêkirin ew jî tê kelandin û tê ziwakirin û tê raxistin û cadûra nava arda ditin û yanî gelek çêkirinê riya wê gelek hene yani bersiv rast e pirsa me ya dirêzê de sara te amade ye divê tu bimire sara divê tu bimire dikaribin zingil xe ku karibin bersivê bidin pirsa me ya dirêzê di bela bê pirsa me çi dibêje dibêje di salnameya hicrî de çend meh hene salnameya hicrî de çend meh hene gelo 10 hene 11 hene 12 hene 24 hene tîma şehîd ciwan salnameya hicrî de hicrî çend meh hene salnameya hicrî çend meh hene ده saniye veman dibêje salnameya hicrî de çend mehene ne ya miladi ne miladi ya hicrî dema ve nema 24 hûn tespît dikin
داج ورا التثبيت بكن داج ورا التثبيت بكن yazdı. 24 مه سالنامه هجری ده والله ما أقوله ما أقوله. نها سالنامه هجری ده شخوا نافي واقش نايم بينامه او صفا ومحرم وذو العقده ورمضان الحجة. وشوال وذو الحجه كم حبن 11 بيكي كم ترجع. شخوا برسفا وبرسفك شاشه ليه سالنامه هجری وميلادي وكهفن يعني اوجي شد مهن معك. برسفا راز 12 مهن چوا ام دجین آذار نیسان وانا 12 سالمه هجریش 12 12 مهن أنا زي عقوبة. مه او مهن زي عقوبة بابي خوب خم. مه او مهن قلت تماشى ديك الماما بابا تبع علي اول قال لك هذا هي. يعني برسفك مداني هجري ومشترك كاز ذكر شيء متقول أيوة. الله هجري ولو توتر. تكتا نافا ددليه ده آه. برسفا راجي 12 دوازدية. وكل. پرسامه یا 12 درباری چی دیه؟ کرم کن پرسامه بلا بی پرسامه دبیجه برج بیزا یه خوار برج بیزا المائل و بی بهیستیه قالوا لي كيجان ولاتيه قالوا لي ايطاليا يانجي لفرنسا يانجي لاسبانيا يانجي البرتغال تيما شهيد شيلان برج بيزا المائل وبي بهيستياهين برج بيزا المائل قالوا لي ايطاليا لفرنسا لاسبانيا يانجي البرتغال برج بيزا يخوار كيجان فابجير سارة دما ونما از بی ایتالیایی تثبيت بكن فابجير كا ورا تثبيت بكن بجا برج بيزا يخوار وبي بيجي بينا بينا برج بيزا المائل مائل. برج كي معروفة برج إيفل هي برج بيزا. برج ايفل جي هي كو بخل فرنسايا فرنسايا. لبرج بيزا المائل المائل. يانجي اي خوار كو تشيكرناوي ده دما كو بني وي تشيكرنا رمل طبقة بوهات. اول هين تشيكربون عرض سسبة بو خوار كرن اللي رقم بي بردوام كرنجي بردوام كرن بس وحطانا هاجي بر خود دو بويا وكا سمبولكي سياحي جيك السياحية لي او برجايا سارا واهين بيجي لايطاليا برسفا واجي برسفك او برجاياجي كو بلندبونا 56 متر بيتر 56 متر حيش طابقنجي 56 متر بلندبونا اي باشا بويا جيكي سياحي كو خلدريني او بخال ايطاليا برسفا واجي برسفا كا راسته نها قناغا ما چار پرستمان يعني قناغا ما ياداويجي بنيفي بويا ونحردو تيم امادنه پرسا ما ياد ريزي ده چد بيجه پیکرکی کفنه مزانم پیکر چیه تمثال يعني پیکر ابو الهول لكيجان ولاتيه وبيب هيستيه قالوا العراقيه يانجي اليمن يانجي الاردن يانجي المصريه تيما الشهيد شيلان جارة كدن مصر وتثبيت دكن وبجير كاداج ورا تثبيت بكن دبيجا پیکر ابو الهول المصريه تشما جي بشتراس تاهي ايش برقو دماغو من الفيلمين نبي يوسف تماشكر شخوا او فيلم جيل مصر تمثيل كرنا اف تمثالي ابو الهول او اهرامات مصر او انا قش لمصر دوباره دردك هذا پیکر ابو الهول کو پیکر کی نافداره و یه حری گونجی کورسر مروفکی و ضخمه د تیروکا مصر یانو جنده کونها یه حری مزنه خوا او برسوا راجی ل مصريه برسوا وجي برسوا ك راست راس برسوا راست برسوا وجي برسوا كراسته النور دا دازا كل آلاتك دبيجي ما برسوا زاني بو ليت اماس حاجز نكر امكو يعني هشيار نه مشكله هنا برسي ممانه برسا دريزي ده ونمادن جره برسامه چی دبیجه کرم بک بلا برسامه یا 14 ب دبیجه کیجان باجار سوریای به شهبانیا نافدار زنوبیای و هاتا گریدان کیجان باجار سوری بزنوبیای و هاتا گریدان گلو باجار بصره بو یعنی باجار حلب بو یعنی یا تدمر بو یعنی سویدا بو تیما شهید جوان پرس بو ویا
شهبانیا نافدار زنوبیای کی جان باجاری سوری به و بدیرو که و هات اکریدان باجار تدمر باجاری تدمر بگون بهزرن اه باجاری تدمر اه به امپراتوریا زنوبی و یعنی یا امپراتوریا فيلم آرومانی و كيسر هات ويدركت براستي اره شكي نافدار یعنی تدمر بزنوبیای نافداره نافدار او حكم ذكر او حكم كرخور بو زنوبيا امپراتوریا رومانیا مزنجی آواکر مزن. ویده برسبا و راست گلو برسبا واد بیجه تدمر جواره تثبیت بکن و تأکید بکن به برسب راست یان شاشه برسب جی برسبا کن راست تدمر برسبا راسته کوب زنوبیای و هاتا گریدان و حتی نهاجی گوناوی تدمر تی بیرامرو زنوب. جید ملکه زنوبیای تی بیرامه نهاجی جبو قناغا ما یا داوی و برنامه بداوی بکن دو پرسی ممانه ون هر دو تیم جیر آماده نه سارات آماده آلات آماده آمدن پرس بچکی غریبه لی دبکو کن زانبن برسوای یعنی جی هر کسی پی بهیستیه شر بسوس دکی جان سردمه دا قومی و بشر بسوس بهیستیه و بهیستیه بشر بسوس حرب البسوس کو 40 سالی دوام کرد قالوا سردما امویان دبو یعنی جی سردما عباسیان دبو یعنی جی سردما جاهلی دبو یعنی جی سردما اسلامی دبو تیما شهید جوان 30 ثانية بورايا شري بسوس في الميزير صالم وديتيها او شرايات كيجا سردمي دبو كيجا عسري دبو اي امويان دبو دي اي عباسيان دبو دي اي جاهلي دبو يعني دي اسلامي دبو او شرايات كيجا سردمي دبو 10 ثانية ومان خب دلكي بكن لما ولا ما سردما جاهلي وانت تثبيت دكن اه ببجيركا جاجوارة تثبيت بكن دي بيجا او شرايا دي سردما جاهلي دبو انكو قبل الاسلام سردما جاهلي بري اسلام تناس كرن باش سردما جاهلي بنابي بري اسلام تناس كرن او شرايا كو 40 سالي دوام كر تنابرا قبيلين كوزاري ابي هبون راست بركي بحزارة جي هب كشتن وهب كجبار بون جبو ناقيكي جبو دفيكي پشتی کو مشتر گوت سردما جاهلی انجی بناوی بری اسلام تناس کردن چما تا گو جبر کو برسوا و برسوک راست برسوا و راست و بشاره بسوس حسیان بهستیه حرب زیر سالم یا بسوسه 40 سالی دوام کرد نهاجی پرسامه یا داوی و مناسب کن به که پوانی بلندنو کی بسرکت و نمادنه آمدن پرسا داوی بلا بي عجله نكن دي بيجي كي جان ولات لسرانسري جيهاني بهالبرينا شوكولاته بكواليتيا بلند نافداره مزانن شوكولاته چيه نه كواليتيا بلند يعني بأوايكي فاخر خوش تشكلن كي جا ولات بين نافداره قالوا سويسرا المانيا ليبيا چينه كلام كان تبينيش مرناهات كي جان ببجيرك دي هي عادي ببجيرك ده وبيجن الصين دي تشكرنا شوكولاته بكواليتيا بلند او نافداره وتثبيت دكن يا نا سويسرا المانيا ليبيا تشين كي جان ببجيرك سويسرا وانت تثبيت دكن اثبت دكم ببجيرك اجواره تثبيت بكن دي بيجا سويسرا او ولاتي كوبچه كرنا مزان شوكولاته چيه كيف اوجرتي قالوا برسف راستيان شاشه برسف اوجي برسفك راس سويسرا بچه كرنا شوكولاته نافداره لفرجي ام گهشتن داويا برسي خو داويا خلقا خو قالوا كيجا تيم بسركديه بواني كي بلندن نابرك بچوك بينرين برنامه شانوزان مبستينن و جارك دن به پوانا بین سرو دیاری پیشکشی میوانی خواب بکن نابرک بچوک ماموسته نوردا و آلا تیما شهید جوان لهمبری خوندکار سارا و آهین تیما شهید شیلان که برنامه ما ایرو بگلکی خوش در باس بو لی هلبت و کیپ سر کتبه برا پوان بین سر اکرانی و ماموستین ما جه خوندکارا زیرکتر بن
لو ماجی تیما شهید جوان 1700 پوان لهمبری 1600 پوانی به دست خستنه لو ماجی امج نوردا و آلا اردبیجن پیروز به کریم کنفر نوردا ویا خلاطه برنامه کرتا برنامه وم سرکتن پیروز بجواره گلکی خوش بو پیشبازیه که یعنی همان و کف در باس بو وانجی بر خدا اویا دیروک یعنی جهه ناونیشانا ترزین خانه لسره و نسردان ای بکن هر کس جوا لگوری بج نخواه و جلو برگه که کردی تفصیل بکن کرم کن بری نهامی خاطرش بخوازن ام دست پیکش با بخوازن پیروز بش بوا سپاس بسر کردن کرم کن آهین ام سپاس دکن کمبون میوانی ما برنامه هیم دایی نبویه ام خوازن خاطری خوش بخوازن چه در باس برنامه باش بو خوش بو برنامه گله کی خوش بو بس تعالیه زنگل ده ام پرکیم بون یعنی لوازی هبو یعنی جی درنگایی هبو سارا بهتر برخداشت برتای عالیه زنگل ده لیدی ساجی ام بیشن پیروز بشواره سارا چه در باس بو باش بو باش بو والله باش بو تسود گرت جی برنامه اه گلک سپاس جبو سارا و آهین خوش که هفن تیما شهید شیلان لهمبر دو مامۆستای می کەڤن کە داواگەلێکی شۆڕشی هەیە نوردا و ئاڵا پیرۆز بەژوەرە چ بێژە داویێنە کەفتنجیش بۆ هەواڵی me کێف خۆش بووم دیت ناواژی و بە حەزرکردنامەیش بەرنامەیەوەم بوون ئیرۆ میێوانی بەرنامەیەوە گەلێکی سپاس بۆ تە مامۆستا سپاس نوردا ئاڵا پیرۆز بە سپاس هەستێتە چنە بەرنامە چاوە براسي تشي قلكي خوش بو يعني ام توازن وقفات شتا قلك دس بخن يعني تشيكن ام بجدار بن غيري مش بجدار بن قلكي خوش بو ام سركفتني جورجي تخوازن گەلک سپاس ئەجی کێف خۆش بووم بە نوردا و ئالا کۆبناوی تیما شەهید جوان ئیرۆ بەشداری بەرنامەمە بوون لە هەمبەری سارا و ئاهین کۆ پوانێوە هەمان نێزیکی هەبوو پێشبازیەکە خۆش دەرباس بوو ئەمژی کێف خۆش بوون بووە بینەرێن ما تیما کۆبسەرکەت تیما شەهید جوان ام جوار بجن پیروز به کسی کلمه تماشا دیگه بینرین برنامه شانوزان و دو خوازه به پیشباز این برنامه شانوزان دکاره دریا هجمار مره کل سر فیسبوکی تی بلاف کرن لما بگره یانجی کسی که بخوازه هجماری قید بکه 0934 620 173 لما بگره ناوی خو قید بکه و به میوانین ما لورجی ام خاطری خوشوات خوازن حتی هفتیه کدن به پرسن جدا به میوان جدا و ببینند نوا خير وخشيته